Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibai kan buk thau achau US le Europe khomol puya ramthrang te inkar borok chu ache sakle talo hle mai mase chanchin thara kanlu main kantana inti thai poimo tak mai chu kan video hi minlo like saka milo comment sak thau turin kan ngen chau ane ole khovelin aboi puile angai ven chanchin thar hotjat mailam hoi hian thifim indong teang Munich Kopuya, Russia le Ukraine in Dona, Titop Dantur Chungchang, US Secretary of State, Marco Rubio le, US Vice President J.D. Vance Baka, Ukraine President Volodymyr Zelensky ten, in Vietnam Nain Hua Khan, Borok Tharlian Takmai, Hom Chauta, European Union le, US Inkara, Tohonachu, Tichetin, Hom Mecca, European countries tachuan antana thilhom tam tak lo thleng thut thei din huna handinganit ti ansoya Munich in Vietnam Munich Security Conference sa Vice President J.D. Vance thusoi te khan Europe khomol pui ramsang sang tachu hashtag ka kanom mekanit ti anem hetani hantia chumiom zia chu antan chen lo thleng thei risk tam tak noya hanom mek tin hansoina hane in dawla titop tura President Donald Trump rom manale amhalak na hi afu donem ti chu hriat thiam aharta viawa heti rol hian zirching tu tam tak ta chuan Donald Trump malak dan lo hi chu rang taka in dawla titop tur chuan kongdang zo tur hom chuang lo hanti mase western ramsang ten President Donald Trump malak na hi anthop lawani ti alang chiang hala borok aso sang ta viawa British Prime Minister Keir Starmer chuan in biak na 100 mek hi ataka lo thena malak na tranani rolin Ukraine rambung thente venghim turin British sipai te Ukraine a thonlu hani donani hati tichuan European Union chuan Ukraine chungchang ngai tu tur hian emergency meeting han kauzui tabok ane Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan US in Europe khomol puitatana thop na APEC trin hunle ni tachu aliam tani hati heti meklai hian US point adin na asan chuang lo boka ket kalok chuan President Donald Trump rom manna Russia le Ukraine in remna tana in biakna dokan kilani huna negotiation table chu European Union chuan han kil velawang hati achan lewang te borokin mun chaudan te chipchiar jokin han bi chiang donila Munich Kopuya in biakna naina khan US Khreitu telaka Ukraine President Volodymyr Zelensky hi amin lo ti hi ronlang masaber chu hanita President Vladimir Putin le President Donald Trump ten in biakna dokan kila in dona ti top ngal hani theina tura anthupuan le rona tam tak ta chuan khovela soi nginga abik takin US chuan Europe chu hein biakna hian hantel don lawani ti an soyawangin Europe ramsang ten hei hi an pompui theilawa Russian President hi kammungai dona ama mimal takpo mungai kadu boka mase President Trump nen rom manale ngai danin nang kanai huna chau chu chu athleng dona chuin huna chuan Europe po hantel ngeyang hatibok 20 minutes chuan report an pek danin Ukraine President Volodymyr Zelensky hian ama tranga Ukraine dinna chu angai rengani ti President Donald Trump nena thu cha thonna message ang klukania President Donald Trump tan chuan chu message deng khong le na takani boka Ukraine President Zelensky chuan tundin muna hian President Donald Trump chuan in dona le boina titop thai tur khop ruam man lok sa readymade plan engma anei lo tin hasoilang bok mase US Vice President J.D. Vance chuan kumrei lo ta chung chawa in remna ngetlo tak siam puya Europe khochak lampanga boina lein dona lo chok le mai thai turang chi in remna siam kantum lawa remna tlon tingle nget siam kantum ani tin hasoinon le bok mase Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan White House hian Russia lakatranga kan himna nget bertur Ukrainian North Atlantic Treaty Organization NATO hazomna tur chu angai thani hatia hebaka hian Russian President Vladimir Putin te Ukraine President Volodymyr Zelensky tenena President Donald Trump in biak na hi chipchiar takin tlangzar anilawa mase Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan athurol pui western ramhauzinga hatlangzar ta nienge mozat kalta khan President Trump hian Russian President Vladimir Putin nena anin biak na chungchang min khrila
rem na kong zonga in biak na tura hian Europe chu amamoni ti voikhat ma hasoi lang lawa chu chuan thil tam tak entira nei ni manlai hun kha hatop ta America in Europe athop na hun chu tuna chuan haliam ta ni tin hasoi lang bok tichon President Donald Trump administration a Russia Ukraine special envoy Kate Kellogg chuan press conference anai zui veta Ukraine chu remna kong zonga hin biak na hian atel vedon lo ti voikhat ma soilan halom lawa Ukraine ngai dan le rodna tel lo hian indona hi ti top tumna hengma haom lawa Mashe chu in biak na chuan Europe ro chu antel don lawani tin chiang takin haron puangjar zui boka Mashe CNN nena Ukraine President Volodymyr Zelensky thusoi chuan mitam tak rilru hatina President Zelensky hian indo haladuni tin social media lama po thedar zuyanita President Volodymyr Zelensky hian CNN Christine Amanpur nena asoidanin inrem na kongjonga malakna hian US President Donald Trump chuan Russian President Vladimir Putin ha bem hasaberani hatia CNN lamin zonan zo zui na chu changle tin President Zelensky chuan chutianga Putin a biak ani masa chu kalom lawani hati President Volodymyr Zelensky hian adu danangin inrem na hi siam pui hani lo halawani mai thaya heiwang hian US le European trangrol polte inkara hematha kani tin media trend khatta chuan hansoi boka Zelensky chuan soizelin kumtam tak chunga Europe le America inzom na le thoho na hlui chu atopta tuna tang chuan thil hadanglam to dona chu European khathiama anin siam rem hangaya ni tin hasoilang bok The Wall Street Journal chuan report an pek chun zom dan chuan Putin a hian North Atlantic Treaty Organization NATO hi melmang maya hain to bangin President Zelensky chuan Munich a vek hian United European Army din turin rotna hathena he rotna hathen chan nia soi chu US hian NATO nena military ai tantiang deu sipai lampanga tranpuina hi apek chunjom to aring lawani ti asoi bok ane Zelensky hian heimai hi haladu tok talawa Russian President Vladimir Putin chu President Trump nena anpahnia inbiak na kalpuya apu boka Ukraine chu inbiak na tanga chuatira game khel antumani tin apu bok hei hi du tok lovin Zelensky chuan asoi chunjom zela meinikwa hian US President Donald Trump hi President Vladimir Putin chuan Red Square dintir hatum dona ramhroi tu khwal thanga lomi khwalin Russia sarkar mun poimo taka choimoina hlana din chuatira tuma Massachusetts kanma molo hati Tichon Zelensky hian nakin loka US nena tanga military lama tranpuina hanmuna turin tuna hian Washington DC chuan rotna masaberanaya chu mineral deposit chungchanga inremna siam antuma masa Washington natanga draft ronkal hi Ukrainian assign hi karamtiri lawa inremna hian keimani emo kantan hlok na hom thai turang chi te ramven himna le hum himna turang chi tan te US hi ain peyani ti lantirna engma kan mulawani hatibok Ukraine chuan kan telovin kan hnunglam panga engin remna po siam ni se kan pom ngai don lova Ukraine telowin Europe chungchanga po hian thutluk na siamani turani lova in biakna omani chuan Europe hian dokana seat anai vengai turania Europe hi in biakna hantel ngai turani hatibok remna siam tura rotna le malakna kalmek chu aboita nuai maya NATO member Polish Prime Minister Donald Tusk chuan Europe hian Ukraine chungchanga hian rang takin action plan kan siam thuayangaya khovela hengram poni sela rammal pakhatin hethil chungchanga hian kan malam hunatan thutluk na ansiam turani lawa Europe hi kanin buat sai ngala trula tun hi tlom hunani lawani tin haron trong chuakta hani tichon hemi chungchanga hian Radio Free Europe chuan report handron naita European leader ta chuan lauthon na nasataknen Munich an suasanta European Union chuan inram na diktak le fair taka siam turin na hatho hanbai sailo chiang hlea Ukraine President Volodymyr Zelensky po Europe kuta ain ngathuk hlea remna siam tura in biakna somve hani lo chungchanga soisel na chu bansanin hethila hian engenti thaiti ngai tu turin Europe ram khroitu ta chuan tunkar chung hian Ukraine indona chungchanga malakna mek hi soiho turin emergency summit an kawa
President Donald Trump kai khroi na he malak na hi ando dal don in a hriatani hantia a chan chu President Donald Trump administration hnuaiah hian Ukraine in dona ti top tuma malak na hasaber le officiala in biak na hasaber chu Russian official tele US official ten in biak na tran turin US chuan Saudi Arabia in biak rem na thok tu US ayo team ta chu hatira chu in biak na Ukraine atel velo chu European ramsang ten an dulawa an soi selani hantia heti rol hian the Times of Israel in report an pek dan chuan President Trump malak na hi Israel chuan athopani ti an puanga Munich in biak na khan Russia ayo palai tu ma hantel lawa chu tiang bok chuan Saudi Arabia in biak na hian Ukraine ayo palai an tel don lo boka rampan hi hroi tu ten in remna ta na an du dan le ngai dan te tlang taka han soi theina turin President Trump chuan Roman na fel fight tak anaya round table hanti dokan kil howa rampani ayo palai te tela in biak na chu tran halani don thowa mase chu mi ma chuan in biak na kai hroi tu tur ber US hian rampani te tranga han ngai dan hi chiang takin a hriat photanga yani hanti ve thung ane mase European Commission Chairman chuan Munich Security Conference sa US Vice President J.D. Vance thu soi zonga khan Russia le Ukraine in remna turlam hoi zonga Roman na US na nei ta chu engma soilana nei lawani tin adem thu hasoi chuaka heti rol hian tactical report an pek dan chuan US in biak na hakal pui dan tur zongjong hi tuna puanzar a hun lawa President Donald Trump team ta hian draft proposal chu hanai to ngeya mase rampani tangai dan chiang taka an hriat huna draft proposal chu ti danglam le hangai mai thai boka chumi ma Vice President J.D. Vance hian an rotna te apong zarani chuan rampani te remna kongjonga hin biak na hian harsat na hathen thaya hebaka hian Munich hanin biak na chungchang thil tam tak te President Volodymyr Zelensky hian apon zarta ka wang hian remna kongjonga hin biak na nei tura hian akong atin hok phak mai thaini antibok heti lai hian European Emergency Summit chu voin hian nei turin rom man hania heta hian atel tur langsar zual ta chu France te Britain te Germany te Poland te Italy Spain le Denmark te hani British Prime Minister Keir Starmer chuan Ukraine thurol pui European te telovin he thil hi hatheng don lawa he ngai dani nang lo le hin hnial boina wang hian remna siam tura hin biak na dokan kil khuna kantel ve lo po hani thaya mase Europe chuan complain na siam ringot lovin rot nang hetle chak tak mai concrete proposal kan siamanga kan idea chuta chuan kan da telanga Europe ramsang ten defense lama kan thil tho khom ta chu nasa takin kan ti chakin kan ti pungbok turania ti chuan in biak na hian kan lut ngai turani in biak na hi European telawa tranani chuan British chuan kan sipai te Ukraine ramchunga Ukraine veng him turin kan tirlu donani hati heng borok lian tak tak le sosang tak tak mai hom chomek lai hian US President Donald Trump chuan thuthar thedar tu te nena Western Trangrol Polten an thu soi le US Vice President J.D. Vance thu soi han soi sel zongjong ta chu kan malak na chu minti boy tuma an thu soi mai ni tin ol sam takin hachanga J.D. Vance thu soi kha thu soi poimo takania zalena thu soya tin Europe rama po digna chan vo mitam tak ten an hlo toa freedom of speech zalen taka han thu soi theina po han chan mek to bokani ti a soi langa chu han mi puite pon han dong song thrale ni in ka hria a soi tur chin dik taka soya thu soi ro pui tak ania ma se hetianga dem na thu le soi sel na thu han soi jong ta hi in do na ti to pa rem na siam tura kan malak na minti buai han tum na chawani hati European Emergency Summit an nei turba ka hian French President Emmanuel Macron chuan President Donald Trump malak mek dan chu adu dan hanilawani ti sei chuakin he malak na dodal tur hian NATO Secretary General Mark Rutte te Europe ka thopui ramhroi tu te potelin soi ho na kan nei donani tin hapong jarbok ti chuan hetianga European hole Ukraine President Volodymyr Zelensky ten o hanei tak chuan huwa hian ngong thalo anei tak chu Moscow tangin thu chua anon nei ta Russian Federation Council member Alexei Puskov chuan Zelensky hun lai chu chierzo fel hanita hatia
Khovel politics Russia dodal zonga kalrang thin chu tuna hian atla niam dona chu diktak le fair taka thilkal puidu thin tu US President Donald Trump malak na wangani dona US President chuan Khovelin Russia a inkar khipnan chu ti cheta tum dona Russia tan chu remna kongjunga hin biak na tan hian thilpoimo takania mase chu tianga diktaka President Trump malak na wang chuan Kiev te Brussels te Paris le London official te chuan hemi chungchanga Donald Trump thusai te chu lauthong takin an chermek nin ka hria Europe ho chuan Russia telova Ukraine buana chinfel dan tur soi ho turin nasa takin hanin buat sai mek ani ti po kan hreboka mase chu thil sipai chakna manga indona ti top tuma an ngai to mek hi engtika ma a hlot lingai lowanga engtika ma a thlengai bok lowang ati Russia State Duma hanti anrorel na insanga deputy Marina Kim chuan Ukraine indona hi Russia in acho chua hanilawa tuna ko motaka ngai tuna sengmek tu European hote thil cho chua ania ramzau na hanron thozel wangin Russia security tan hian thil him lo lian takaoma Russia thenom ramhrang ta chu Russia hualvelin kanmel malian takasiam hantum veka chu wang chuan Russian sipai ten lo thai lowin Ukraine military operation anaita ti chuan he boina le chenarap thak thlentir tu ti top tura in biak na kan kalpui tura hian boina bultan tu Europe hi kan biak du anilawa Munich conference nayani laya President Vladimir Putin phone call lodong du tu US President Donald Trump kai hroina hnuaya Ukraine ayo palaitele Russia ayo palaite in biak na chau hi kan pom thei ania European anin rolani chuan remna kongjonga in biak na tanga in nuk doktur hian Kremlin chu engtiklai poing kanin pe rengani hati masa heti lai hian European Union te hi President Donald Trump malak na dodal zong hian hrui khatwanin hanom reng thein harinom chialawa achan chu British Prime Minister Keir Starmer chuan arang thayang berin Washington DC hapan dona US President Donald Trump nen Ukraine chungchanga hian in biak na hanai donani ti apuanga hei hi The Guardian in report an pek dan chuan President Trump le British Prime Minister hian amain phone call kalplangin in biak na hanai ni in hriat ania ti chuan ma athu soipo tongkam dangin hasoi non le ta hei hi chu US tan po pomom tak ania Keir Starmer chuan Russia in dona hi ti to pani thaina tura remna thuthlung siam ani chuan Russia in Ukraine hi ati boinon le thai to lo na turin British sipai ta chu ground Ukraine ramchunga thonlut turin kanin payani tin asoi non le ta tichon British sipai ta hi peacekeeping force atana dalu hanidona rampani Russia le Ukraine ten in ramna thung bo chia chetum na hanayani chuan British sipai ta hi antana har sana siam tu hanidona ni hati heti role hian French President Emmanuel Macron chuan European leader tenen Ukraine summit akai hroi meka heti lai hian Riyadh khopui Saudi Arabia in donati top tura in biak lailok na Russia Foreign Minister Sergei Lavrov le US Secretary of State Marco Rubio ten in biak na tan turin ruam manna anai vemek boka The Guardian chuan kumthum don chunga Russia ayo palaitele US ayo palaite mai chana hanin biak voi khana turani hanti Riyadh Russia le US palaite in biak na hi hanai zofel ma chuan Europe ramhroi tu te emergency meeting annaya han thutluk na hi puanzar haniri don lawa Emmanuel Macron hian Paris summit tia han soimai Ukraine chungchangai tua Europe ramhroi tu te in mukhom na hakai hroina hian European defense power chaktak tarlan hantum dona chu he summita hian European action plan tin hamingan bua chu action plan chunga chuan in ramna siamani nuwa Ukraine ram ven him ani thaina tura European ramthrang ten man lak dan tur chungchang te zialan ani don bok ani kimchang taka puanzar engma hanla nei lawa French President Emmanuel Macron chuan chiang taka thu chua hanai chin chu remna siama in biak na nei na tura Europe telvelo tura nol ani na chu titop ngal turin US hi natakin nor kantum don ani tin hapuangzar ani Western Trangrol Pol Ramsang Trangta hian Russian President Vladimir Putin hi anhuat ron hanidau bera
ให้วังเฮียน US President Donald Trump เนนะอินมุตุระรวมมันนันเสียมจูนัสตะกินหันสวยเสลา Russian President เนนะอินเบียกนั้นในริงดโปฮีหันดูโลอันนี้ที่จนรัสเซียอายอปลายเล่ US อายอปลายเต็นเรียดขบุยาอินเบียกนะอันในหุ่นตุรกีตุนการชุงินในอันนี้โดนอันนี้ติจูหันพวงตัว President Trump จวนสวยเสลนตั้มตักอมมาเสลากันทิลตุมจูมีตั้มตักที่นัดเห็นตูเฮอินโดนฮีตีโตปะอินเริ่มนั่งเห็ดจอกเสียมปุยฮีกันทิลตุมันยามิวนิกอินเบียกนาคานรัสเซียอายอปลายเตะกันส้มระวังบกินRiyadh in biak na hian Ukraine ayo le European ayo palai te som ani lo boka chu chuan engma danglam na anei lo ani hatia US Secretary of State Marco Rubio point Israel hatlo meka Israel nena US chuan bomlian chi pound sang hi vel zatarit ho chu Israel a thonin voin hian athleng meka hetiang kara hian US Secretary of State Marco Rubio chuan CBS program pakhat Face the Nation programa ronin lanin Ukraine in donati top tura an malak na chungchanga zona te changa Marco Rubio chuan President hian hebuena hi ti to padua chu chuan Ukraine thunai na hum him madu ti alantir boka Ukraine thunai na sovereignty hum him chunga remna het tak siam hi athil tumania chuin remna chu kan siam thaini chuan kum thumemo kumle monhuwa in vona dangle in runna te athleng non le to don lawani hati President Donald Trump malak na European Union lamin an ngai thailawa an soi selviau hi Ukraine President Zelensky thu soi jongjong baka hian European Union khroitu tanhena hian US rod na Ukraine in apom thailo tuna ponjar to jinga tello hrilin azwal ko ni in hanring hlom ane